Oke guys, hari ini walaupun besok Piala Presiden, tapi orang Madura tetap ngetren. Ada 2 sapi. Gimana ini Mas Cator sama Mas Sonar, Abah Sonar? Gimana Abah Sonar? Hah? Beli ano? Oh iya. Ini memberi semangat ya ke Abah Cator ini. Hah? Biar teger ini. Oh iya, bagus. Jadi ini guys, latihan lagi ya, persiapan kerap minggu depan. Ini ada preman Romes. Preman Romes fit apa ini? Namanya? Oh, para tepledet Pokemon fit preman Romes. Kerap minggu depan. Oh. Aslin Sandi Plang preman Romes aslina. Iya kayak pelang SLB. Balang. Kacurak bekak ko laisal masangan no. Gre tanang gre. Hah? Biasa ngusar ngalos rola mang. Bening kok le sing ngocak le lain le. Kok kun mancing le. Biar ke je iya. Curak bekak ko maceling deh sal. Abu cireng kok kun ngocak bekak ko lain sebentar terus. Tangan sendiri. Hah? Berarti sapi BCA. Iya sal. Mun ban setoron berarti sapi BCA reda ya. Duh, turik nyorot. Keng benih turik sampai daki. Hah? Ya keng benih turik dar bun. Oke ya, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta ikuti Facebook Garapan Sapi Madu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.